Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bardlık alimlerini yoktan bar kılıp terbiyelep turuvchi Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga hamd senelerimiz, maqtovlarimiz bulup tursaydı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursaydı. Allah Teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı g'ilim berseydi barımızga da. Çünkü kıyamet gününde dahşetli bulgan, korkunç bulgan kıyamet gününde Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem Adem balasının ayakları baskan ornundan hiçbir koya kozgalıp gitmezdi. Beş türlü eybirini Allah Teala soramayça hem şu sorularga cevap vermeyçe. Siz bu hadisini işitkeniz var. Bütünüsünü aytып kine bir almaska mümkünsiz, lakin cemaat onu eske tushirige kerak. Algan g'ilim hakında biz sıralachakbız. Çünkü bilgenden soň ol iş bitmey. Mine bilүүçi hem galim ol kaçan galim sanala, bilүүçi kaçan sanala. Şoşunun bilen gamel kılgan açraktagına. Жерine жеткирip, gamel kılgan açrakta ol galim sanala. Bulay bilүүçi ol maglumat iyesi деген söz. Владеет информацией. Востоковетлар кебек mesela. İslam dininin bütün nerselerini bileler, bütün kanunlarını bileler. Onun boyunca yaşamıyorlar bit indi. Garap tilin bilүү de tugul, garapça matur ettirip söyleşүү de tugul. Kur'an'ı matur ettirip oku da tugul. Hatta kirekse de, şolay bit indi. Lakin Allah Teala sırayacak, işitkenden soň, mine bu hadisni işitkenden soň indi amel kıldın dep sırayacak bit indi. Tege ütken derslerdegilerini de sırayacak Allah Teala. Birinchisi kişinin ömrü. Şu ömrü içine kire bik kıybatlı bir eybir, ol yaşlık. İkincisi yaşlıkni sıraya Allah Teala. Üçüncüsü malını koyan aldın dep sırayı. Nindi yol bilen kesip bittin dep sırayı. Dörtüncü eybirini sırayı ol malını koya tuttun, nindi orunlarga tuttun dep sırayı. Biz bilemiz bit endi nindi orunlarga tutarga. Allah'ın yoluna tutkanların ol seniki sanala bit endi şolay bit. O seniki özüň bilen alıp gitesin sen onu. Allah Teala'ga bermeybiz biz onu, özübizge berебиz. Nindi yolga tuttun dep sırayı, koyan aldın nindi yol bilen, halal yol bilen kesip ettinmi? Hem onlara sırayı nindi yolga tuttun, şuşu işleken malıňny. Hem beşinçisi sırayı algan gylymyň bilen nindi gamel kıldın dep sırayı. İşitkenimiz var bu hadis neymi? Leýinde kat indi egerde tыңlasak ol ýanadan eske düşe hem azrak kişini oýlanyrga mejbur eteýinde inşallah. Çünkü kıyamet günü turunda gel okuýbuz Maliki Yevmiddin dep. Kıyamet günüň hojasy dep okuýbuz. Namaz saýyn Maliki Yevmiddin dep. Ol bit. Kıyamet günüň hojasy degen söz. Hoca bolgaç näse işliyor? Ol sırayı özüniň bendelerinden. Demek mine biz bu aýbirler üçin jogap berge hazır bolarga tiýişlibiz. Hemine cemaat Mi'raj keşesini bilebiz bit indi, mi? Mi'raj. İsra ve Mi'raj dep atalaýynda. Sizin yazgan wagtda neme aňlaýsızmy? Yazgan wagtda yazıp barasız hem aňlap da barasızmy? Koy wagtda bet kişi yaza da yazgan wagtda yazı bilen gine şugullanýar, näçedir işitmiş etek olarga mümkin. Elbette yazıp koýuňuz digen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilimigizni yazıp koýuňuz, yazıp birkitip koýuňuz, atygyzny beýlegen kebek digen. Mine Mi'raj keşesinde şolay ýok. Eli biz bu hadiske küçmedik eli. Bu indi kiriş kebek. Cebrail aleyhisselam bitindi uzatıp iri kökler boyunca Peygamberimizni. Hem bir kavim yanından uzdum de, kavim, şuşunday kişiler. Alarning de
irinlerin kiselerdi utlu koçalar bilendi. Cemaat bu bitende bik zor gazap, bik zor cazap bitende. Utlu koçalar bilen irinlerin kiseler idi de. Mindi şunda sıradım de Cebrail aleyhisselam'dan nindi kişilersin bular dep aytып. Nechik dep jogap bere Cebrail aleyhisselam? Olar cemaat imamlarga kagıla. Umumen kişilerge izgilik bilen emir iteler idi de. İmam hatip, propovetnik. Kişilerge izgilik bilen, yaxşılık bilen emir iteler idi, indilerdi, Allah'ın mene şulay bulurga kirek dep aytıptı. Hem üzleri işlemiler idi şuna. Senin ümmetindeki hatiplardı. Kişilerini tıyalar idi bu işin işlerge yaram idi beytip, hem üzleri şul işin işliler idi. Jaza, şuşu kişilergenden neydi jaza? Demek, g'ilim yok degen söz bitin, şulay bit. Allah g'ilim var, g'ilimne de bilgenler, lakin üzleri ütemegenler şuşunu. Bu hadisler bizni cemaat silevçini de hem tınlavçılarını da sağaytırga tiyiş, hem uylanırga kerek, algan g'ilim ol bizning foydamızga bolurga tiyişli. Mene ne için biz dua kılabız? Ey Rabbim bizni hüccet kıl. Bizning için Kur'an'ni vec'alhu lana hücceten ya Rabbel alemin. Ey Rabbimiz Allah, alemlerin Rabbisi, bizning için Kur'an'ni hüccet kıl. Hüccet dokument degen söz indi. Yani bizning foydamızga şahit bola turgan ayber. Bizning için bizge karşı şahit kılma dep aytабыз. Ne için? Kur'an bilen yaşasan, amel kılsan, andagı şunun boyunca yaşasan, o senin yaklı. Eğer de Kur'an'ni okup, mağnasını anlap, andagı kuşkanlarını ütemisin iken, Kur'an sana karşı bola. Biz uzdık indi o mena ol hadislerini, 40 hadiste. Bugün cemaat 47. hadis, el-hadisus sabi'u vel-arba'un, nerse di batala ismi, ma mela'a adamiyyun viga'an şerran min batn diyen. Edem balası di, edem balası, kırsaktan da naşarrak soğutunu tuturmadı diyen. Kırsaktan da naşarrak soğutunu tuturmadı di. Dünyada edem balasının kırsağı naçar soğut ikenligini aytı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü galimler ayteler, kişinin kırsak degen vakitte bitinde aşkazana turunda söz var. Şulay bitinde. Karın, aşkazana. Peygamberimiz aytgan kırsak degen, batın degen söz içki yok. Aşkazanından kitap etinde şuşunda bütün başka yerlerge kitap etinde. Hem içki yok. Şuşu içki kişinin mene şuşu kırsağı en naçar soğut ikenligini aytı. Ol şirler uyası, şir. Anlaşıla mı? Şir uyası. Bu hadis bizni tıya köp aşağıdan. Ne? Mesela aşlarga barabız bitinde tegesen çıgaralar, mınsın davuz etegezinde, mınsın kıdalar kitirgen edi, mine mınsın bitinde kıdağı pişirgen, mine mınsın körşü pişirip kirtti, mınsın bittini sende mında indi urunu yok. Hem eyteler indi aşısı kilmi beyt. Yok, aşaşka urunu başka. Aşattır için bütün kişini koyalar indi. Rahmet indi kıstağanlar için elbette, elhamdülillah. Bizim halık konakçıl indi. Lakin indi mında cemaat bu hadisini tınlagaş biz bilecekbiz köp aşağı din ruhi yaktan ziyanlı hem fizik yaktan ziyanlı ayber. Mene köp kişi şol kadar indi kızıgıp aşı hatta aşısı kilgeninden de tügül. Nerseden içi pişkandan aşı kişi hazır. İçi pişkandan aşı. Kirekkenden tügür.
kerekkenden түгел. Менә Пeygamberimiz вакытында саллаллаху алейхи ва саллям чыкканнар. Менә уйлап карагыз әле, галәмнәрнең Раббысы җибәргән Аллаһ илчесенең яшәгән тормышын. Менә кай вакытта хәерчеләр керәләр. Хәер сорана, бәйме? Мәсәлән, Гайша радиллаһу анһаның өенә керәләр. Гайша izledim ди, bir hürmet tapkan, bir. Peygamberimizin iyinde bir hürmet tapkan. Bilmede bir hürmet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan, şunday aç, hatta karnına taş beyletirgen bulganlar. Yani ravnovesiyini de saklar için indi, şunday. Taş koyup eritirgen bulganlar. Bir taş, iki taş. Açlıktan. Hatta bir ay uza, iki ay uza, üç ay uza Peygamberimizin iyinde sallallahu aleyhi ve sellem iyinde kazan asılmıyor. Yani ut çıkmıyor, teten çıkmıyor. Su hem hırme bola. Su hem hırme. Hazır karım cemaat bizning turmushimizni hazır qarag'ız hali. Biz hazır aytamiz, nechuk o'ylaymiz. Tak, bu oybirini biz kecha pishirdik endi. Biz kecha pishirdik, kecha manti pishirgan edik biz. Kunda manti bo'lmaydi. Bugun ilman, ertaga balish, gubadiya, biz yaxshi bilamiz bit endi ismlarini, shulay bit. Hem cemaat şuna aytasım kele, ertengi osh, kunduzgi osh, kechki osh degan bir qo'yan kirgan ol cemaat, bilasizmi? Yevropadan kirgan aybi. Mesela o'ylab qarag'iz hali. Erta bilan turasing masalan. Yo'q, erta bilan обязательно nechigina oshamaysang, завтра osharga kerak, osharga обязательно. Nega oshamaysang? Oshisi kelmayaning, nu oshatalarni. Mana balani da masalan, balalar. Mana balalar deganda endi ilik balalar. Olar yılap işten çıkıp bitkenler yılap oşarga bulmagandan şolay bit. Oşarga bulmagandan açlık yıl bulgan bit indi. Oşarga bulmagandan yılap bitkenler. Hazır yılap biteler oşaması için. Hem eti yenilere olarını oşatırga tırışa. Nişikkine aşa, üsmiysen aşa deyip eytip. Neseden o? Oşisi kilmiyanın niye oşatasın sen onu? Ol tuk. Mine bizim cemaat, mine zavtrak ertengi var. Bar ile nişiginde abidjitte aşağı. Nişiginde aşamıysan. Nişik aşarga? Aşısın kilgen vakitte aşarga gerek. Aşısın kilgende, yani açlık bulgan vakitte, mine aşısın kile senin. Hem şul vakitte sen aşa hem aşap duyma. Hem kiç bilen aşarga deyip etme, kiç kiri ujun. Ujun bitinde neçe aşamysın. Yok cemaat, andi eber yok, umumen. Tişki aş, kiçki aş, kindizgi aş, ertengi aş, yok andi eber. Keşke aşısı kilgende aşarga deyir. O anlaşılar mı yok mu? Yok biz bitmene, nişiginde abid ciddi bit, abid vakitte, edekiz aşağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çığa Medine'de yaşayan vakitte Medine uğramlarına çığa açlıktan. Peygamberimiz çıkkan açlıktan. Uğramda yeri Ebu Bekir çıkkan. Nerse için çıktın deyip sırayı Ebu Bekir'den radıyallahu anh. Ebu Bekir ayta açlık çıkardı dey. Görezim nindi hürmetli sahabeler açlıktan çıkkanlar. Ömer'ni içirata, iki biriler Ömer'ni içiratalar, Ömer açlıktan çıkkan uğramga. Bunlar içiraşal söyleşeler de baralar bir ikinci sahabenin iyine El-Ansar, indi o Medine'de yaşavçı. Eli ol baştan ide bulmayı, baralar hem o qaytıp kire, bu irinin hatının karşıla, çünkü Allah ilçesi kilgeneymi, hürmetli sahabeler. Ana qaytıp kire,
Şunda şatlana indi onun iyinde Allah ilçesi. Gecesini suyup hem ipi pişirip şunda it kitirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şol vakitte küzleri yeşlene. Küzleri yeşlene şu vakitte. Baştan hırme yaşatalı olanlarını. Hırme yaşatkan. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rizıklangandan soň aýtdy, şu sahabelerine aýtdy. Mine di, siz di şuşa aşagan rizıklarıgız hakynda da sıralaçaksız di. Mine şuşa aşagan rizıklarıgız hakynda sıralaçaksız kıyamet günü. Ýagny iske çirileçek o. Bu nimet. Bu nimet. Mine jemaat hazırki wagtda şuşundy mol turmuş. Eger ol wagtdagy turmuş bilen hazır çagıştyrsaň, biz hazır karoller gibi yaşaýbys. Hem ele istewine zarlanabys. Mesela gel bir türlü rizq, mesela kibetge kiresen, ipi koçangy kiçegi yok bugünkü gerek. Kiçegi. Üçinçi günge de yaramy bizge, kiçegi de yaramy. Biz indi şunun haletege kenerdege buzulgan biz indi. Biz balıbın ne şuşunday. 47-nji hadis mine şuşa kişinin de aşkazany iň naçar sawut. Şirler sawuty, naçar sawut. Şuşa sawutdan da naçarrak sawutny edem balası tuturmady diýdi. Dünýäde sawutlar köp, mine şu kişinin de kırsagy, karını, aşkazany, anyň iň naçar sawut diýen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisni Miqdam ibn Sa'di Karib diýen sahabe rivayet kılar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu awur bolsa indi yazıp koy. Miqdam diýen sahabeden. Miqdam ibn Sa'di. Magdi. Miqdam ibn Magdi diýen sahabe. İşittim di Allah ilçisinden di sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu ma mala'a adamiyyun wi'a'an şerran min batn. Edem balası, edemi zat özünün kırsaktan naçarrak sawutny tuturmady di. Salmady tugel, tuturmady di. Ýagny eger tutursa, kırsagyn aşagan wagtda, hatda gaýby kişi şu sular derejesi kalmıyor. Sular hali kalmıyor hatta. Sularga hali kalmıyor. O bek temni bolduydy dip. Lakin bu jemaat kişige ziyan kitire turgan aýbyr. Alga taba näse diýip aýtdy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bihasbi ibni Adem akalatun yuqimna sulbahu. Edem balası içindi bik az qabımlık riziklar da jite, onun arkasın turu tutar içindi. Ýagny halsizlenip yıgılmasın için onlarga rizik köp gerekmedi. Ýagny nerse var bunda jemaat? Ki kişi uyly kübrek oşasan kübrek küç bolar diýip. Yok jemaat. Mine eýterler bitinde kaloriýlar, neler bunda meselen ezgine rizik. Meselen hürmede bit. Bir hürmede bütün galimler eýterler tablet minjeleýidagy bütün vitaminler var, bütün eýbet. Kirekli eýberler. Ine hürme köp minde ýokmy? Ol kiçkinegine bitinde ol. Zor tugel eýbet. Lakin mine sahabeleriniň hatda suguş wagtlarynda günlük rasionunda bolgan bir hürme bar tek bir hürme. Lakin olar nindi güçlü bolganlar, şolay bit. Olarynyň kılıçlary da, olarynyň güýter bile turgan kolkanlary, ele timir kiyimleri olarynyň bit nindi güçlü bolganlar.
Алар бик аз килеш, хатта зур армияларны җиңгәннәр хатта. Димәк, монда эш кичкенә булуда, кешенең саны әз булуда һәм ризыкның кичкенә әз булуында түгел, бәлки нәрсәдә бәрәкәттә. Бәрәкәт. Без күбрәк, мәсәлән, бигрәк тә инде җәмәгать әйтәсем килә шунда сүз уңайыннан уразада көнне буе ураза тотасы бар бит дип сәхәрдә бик күп ашыйлар кешеләр. Менә инде көчләп ашарга тырышалар менә, ничек кенә булса да менә ашарга. Көнне буе ураза тотасы бар бит ди. Ул җәмәгать киресенчә хәлсезләндерә. Киресенчә. Чөнки хәзер синең ашказаныңны эшләү өчен күпме көч куя, эшләтү өчен. Менә синең өстеңә күтәрә алмый торган иттереп бер зур бер йөк бастырып куйсыннар әле капчык белән. Капчык мәсәлән, зур капчык синең өстеңә. Сен аны күтәрә бергә авырмы, җиңелме? Ул бит авыр. Ашказаны инде эшләргә шуңга хәтле, ул теле булса нәрсәдер әйтер иде инде ул безгә. Ник син шушындый әдәм дип, шул хәтле ник азаплыйсың дип. Сәхәр вакытларында күп ашау һәм ураза тоттым дип әйтеп, аннары күп ашау. Бу бик зыянлы әйбер. Берсе уразада тазарган дип шулай. Бер мәзәк түгел инде тормышта уразага хәтле таза булмаган ул, уразада тазарган ди. Ник шулай тазардың соң әле дип сораганда, ураза бит, брат, ураза дип әйтә. Ураза. Ягъни без уразада инде хәзер нишлибез? Уразада без инде хәзер ни төзибез? Меню. Шулай бит. Уразада җитте, меню төзибез хәзер. Иртә белән меню, менә шушындый әйберләр, кич белән менә шулай. Меню төзибез. Ураза ул ашау ае түгел бит ул. Шулаймы, юкмы? Киресенчә ул чистарына торган. Ризыкның кадерен белергә өйрәтә торган ай бит инде. Ләкин җәмәгать монда киресенчә килеп чыга. Әлбәттә, ифтарлар бар, ифтарлар ул инде әлбәттә ул бәйрәм инде ул, ләкин һәр бер нәрсәнең үзенең чиге бар. Менә әйтәсем килә, бу хадисның уртасы гына әле. Әллә баштан укып бетерим. Ярар. Фа ин кана ла махала. Әгәр дә инде ди адәм баласының бүтән чарасы булмаса, шушы ашказанын, шушы капчыгын дип әйтик, шушы савытын тутырудан тутырмаска бүтән чара булмаса ди, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, фасулусун ли таамихи ди. Ашказанының ди, 3тән 1-ен ризыкка тотсын ди. Ашамлыкка. 3тән 1-ен тотсын ашамлыкка. Таам ли таамихи. Аннары тагын 3тән 2 өлеш калды бит индеме? 3тән 1 өлешен ди, 3тән 1 өлешен суга ди тотсын ди. Су içsin. Монда җәмәгать, монда Коръәндә дә нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу." Ашагыз, içigез ди Аллаһ Тәгалә, карагыз нәрсә дип әйтә. Ашагыз ди һәм içigез ди. Ашаганнан соң içмәгез дигәнме, юкмы? Юк, ашагыз, içigез ди. Кайберләр әйтәләр, içәргә түгел, аннары гына, ашагыз, içigез. Ашагыз, içigез ди. Суга 3тән 1 өлеше. Һәм 3тән тагын 1 өлеше калды. Ва сулусун ли нафасихи ди. Калганын һава суларга калсын ди. Һавага. Менә бу җәмәгать 14 гасыр элек әйтелгән киңәш Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу сәламәтлек бер врач, табиб. Менә Хафиз ибн Раҗаб рахимахуллаһ, менә бу хадисләрне шул керткән бит инде, шул өстәмәви бит. Менә ул үзенең китабында әйтә, бер табиб әйткән шушы хадисне ишеткәндә, табиблар, врачлар
kirekmez idi. Eğer kişilerdi şuşu hadis bilen yaşasalar diyen. Bilesin. Şuşu hadis bilen yaşasalardi, vraçlar kirekmez idi. Çünkü bütün eybirler, bütün şeker ağrıları da, davleniyalar, mine bu kan basımları, bütün rak ağrıları, ayme, galimler aytarlar, bütünüsü mine şol aş kazanından kile, bütün şiirler şoşunlardan kile. Eli mında biz yaxşı eybirler tuturu turanda eli biz tege silibiz, ayme. Elbet hazırgısı zamanda bir gerekte nindi, nersegine aşamıyoruz biz hazır. Temne diye biz de aşıyoruz biçin, değil mi? Anda okup karasan onun artında mesela birer peçenyinin mi birer mesela anda любой produkt küzlüğünü kiyip vakkına harfler bilen okusan anda nindigine yıllar yok anda. Şulay bey. Biz inalarga iktibar etmeyiz. Yumşak, tırsa da bozulmay, haman kipmay, katmay, uzak saklana, nersegine koşmaylar. Lakin cemaat, hele buсы, bunun turunda söz var mı yani? Bunda fakat aşağı turunda gına söz var. Yok şey birlerine aşağı turunda söz var. Yok şey birlerine aşağı. Hemenlere cemaat, bu selametlikke ziyan ikenligin bu bitinde, bu tabip şuşana göre etken bitinde. Bugünküsü kinde de galimler şuşunda rastlıyorlar. Kişi dürüst aşamau sebepli, kişinin kilip çığa avroları. Bu fizik yaktan. Emine ruh yaktan nerseler. Eğer kişinin tamağı tuysa, tege сытый, голодного не понимает dilермеле? Не поймет dilер бит, mi? Tamağı tuygaç, ol indi hazır fakirlerini bilmey başlayın bu hazır. O oylamay. Anha nesi? Hazır anın yıkı bolsa başlay hazır. Temne. Eyteler bitel, после сытного обеда по закону Архимеда, mine şol, mine bizning mine nerse indi o? Yıkıga tartı. Yıkıga tartı ol nerse? Ol bir taraflık. Nerse? Равнодушие. Ol равнодушие getirip çıkara yalkavlık getirip çıkara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan Allahümme inni a'uzu bike minel haczi vel kesel diyen. Ey Allah'ım, men senden de yardım sırayım, üzüne sığınamın, kişsizlikten hem yalkavlıktan diyen. Men bir singin aytayım, anda ol dua uzun Allahümme inni a'uzu bike minel hemmi vel hazen. Ey Rabbim, koygudan hem burçulardan üzüne sığınamın dep sırayım. Minel haczi vel kesel, yalkavlıktan hem kişsizlikten, ve minel cubni vel bukhul, korkaklıktan hem saranlıktan. Onlar bütünüsü beyilli bir-birsine. Yani korkaklık hem saranlık. Çünkü niçin korka? Saran kişi korka. Hazır eğer sadaka birsem, üzüme kalmay. Evet. Haciz vel kesel, yalkavlık bilen kişsizlik. Hem minel hemmi vel hazen, koygu hem burçu, bir gayriler. Hem ahırdan nerse ve a'uzu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Hem min sina sığınam burçlarının mine jiňünden. Yani burç kalasın da burçun haman ile burçны mine jiňünden de hem kişilerinin mine kahirlewlerinden de. Kişilerinin kul astında kalıp izilüden, kişiге kul buludan, kişilerinin mıskıllawlarından, kişilerinin jebirlewlerinden üzüňe sığınamın dep dua kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şolarның birisi yalkawlyk. Hemmine cemaat kişinin dinine, ahlagyna köp ziyan getire turgan eýber iken cemaat mene şu köp aşaw. Inde biz bilebiz bit. Uylarga yaramy. Mene bu fakat mene şu bir yaktan gına. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eybirini mesela tıygan iken, yaramay dep eyteyken, eymi? Ol bütün yaktan, ol işten tıyılsan bütün yaktan faydalı bola. Eğer de siňa bir iş koşkan iken, bu din ýagyndan gına faydalı dep eytip, umumen din ol bütün dünýä bütünde. Sen yaşayışın indi ol obraz, жизни, ol turmuş rewişi ol.
Аны dinni koy bir kişi tırtıp kirte mine meçitke, mine kireler bit meçitke de hatın kızlar yavuluk beylep kire bitinde. Meçitten çoğu bile salalar bitinden. O nindir onun din muhiti onun meçitte. Din muhiti meçitte. Meçitten çıkkaç din bite onun için. Andy koraş, yalgış koraş, hatalı koraş andyny bitirege kerek. Din bilen sen yaşaysın. Din bilen yuklarga yatasın, din bilen tırasın, din bilen uramga çıkıp gitesin, işine barasın, din bütün jerde seni din uzatıp bererge tiyir. Allah Teala'nın dini. O sana yapış mene kiyim kebegindi. Kiyimini kiyesin de çıkıp gitesin. Kiyim o senden ayrılgısız ayber. Mene cemaat bu hadis mene şuşunu anlata köp aşaunun yani tuturuunun ziyanı hakkında. Peygamberimiz bunun hakkında indi hatta tabiplarning islere kitetirgan şu hadisne 1400 yıllık aytip kaldırgan cemaat. Hem sahabeler de bunun bilen amel kılganlar. Cemaat tağır şunday hadis var. Bitinde Ebu Hurayra şulay yok. Peygamberimizden büyük köp hadisler bit rivayet kılgan sahabe bitinde o. Ebu Hurayra. Kim onun ismi? Menen şulay sırayım koy vakitta iske düşürür için. Abdurrahman ibn Sakhr degen sahabe. Ebu Hurayra bitinde ol pisilerini yaratkanga köre isemi şoşunday bolgan, kuşamatı. Ol uramga çıktım diye, açlık menen nerse işlerge bilmey, açlıktan. Nerse tege şikayet etip yaşamaganlar ayma birde. Sarık itleri aşap şoşunday tege kızdırıp, şaşlıklar pişirip. Mene uramda yürüyüm de, hayle şuşunday. Mene nişlerge bilmey mene keşe açlıktan. Nersedir aşargaydı deyim. Mene Peygamberimiz artından yer biri bitinde o. Min de şuşunun arkasında di köp vakitte aç idim di Ebu Hurayra aytdı. Mene Peygamber de bir nerse eytirdi de eytir de mene işitmeyecek olan mene hayır. Mene ol alarının mene nerse bolgan sakrovişyalarının. Peygamberden birer söz işitdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem anı saklap kalı hem nişlew amel kılı anı передавать etip kişilerge. Mene alarının bütün himmetleri, interesleri nerse bolgan. Çıktım uramga di. Bir Kur'an'dan di ayet sırayımdı. O üzüzür uçonu bitinde o. Ayet sırayımdı. Ebu Bekir içiradı di. Ebu Bekir'in uramda içiratkan da mene bu ayetle anlatıp bir ele de bittim di. Bilemin o ayetini di, mağnasını di. Tefsirini de bilem di. Ebu Bekir kitap bardı di. Yok di. Vakti bulmağandır indi. Gördüm Ömer'ini di, Ömer'ini içirattım di. Ömer'den sırayım di. Nerse üzüm di, uylim di. Hazır di. Meni yaxshilab anlatır için iğnap koyta da iğinde biraz oşatmasın eken deyip. Bilesin mi neçek bunu? Ömer de kitap bardı de. Işıradı de Allah ilçesi de. Meni kürgeç yılmaydı de. O bilgen indi. Onun bit kişinin bit yüzü ne de çığa bitin değil mi? Bizim bitinde aşağı çığa bizim yüzü bizge. Şulay bit. Kızarıp gitti, baylar çıkırdı diye biz bitin değil mi? Lakin alarının izlerine çıkan açlık. Lakin imanları güçlü bolgan şoşunda. Mene şoşu cemaat mene şoşu sahabeler arkasında bit bizge din kelip jetdi. Mene bit biz şoşunun için oturalabız mında. Şoşu жылы binalarda, yaktı binalarda hadisler okup şulay bit. Peygamberimiz yılmaydı de. Benim arttan dip aytdı de. Bu hadis Buhari'dakiyle sahih bulan hadis. Ebu Hurayra özü rivayet kılamını. Alıp gitti, eyde benim bilen dip aytdı. İğne ap kirdi de, rıksat sırap kirdim de. Korasam de, süt tıra de. O bitinde aç kış ettim böyle nerse. Sütünü köre, süt tıra. Bir soğut bile süt tıra. Ey Ebu Hurayra dip aytdı de. Min mında ey Allah elçisi dip aytdı. O bitinde hazır. Min sütünü bir edi böyle. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ebu Hurayra de. Meçitte turuvchi bizning kardeşlerimiz vardı. Mekke şehrinden Medine'ye kelgenler. Yurt jirleri yok. İslam dini için bütün evirlerini taşlap kelgenler inde Medine'ye. Onların turar orunları yok. Nide turalar?
Мәчеттә под крышей, менә шушындай ниндидер бер урын, сәндерә кебек, шушында торалар. Шундый фәкыйрьләр алар. Бар әле шушыларны алып кил дип әйтте ди. Хәзер мин уйлыйм ди, нәрсәгә мин аларны чакырырга? Монда мин ач, теге монда сөт тора. Хәзер анда бер 20-30 кеше, аларны алып килсәм ул сөтне хәзер изе дә калмый ди инде хәзер. Но күңелемә керде, Аллаһ илчесенә бит буйсынырга кирәк. Аллаһ илчесенә буйсынырга кирәк, пәйгамбәргә буйсынырга, Аллаһ Тәгаләгә буйсынырга кирәк, пәйгамбәргә буйсынырга кирәк. Чыгып киттем ди, хәзер алып килдем. Хәй булар кирделәр ди. Әбу Хурайра дип әйтте ди. Тагын, эй Аллаһ илчесе, мин монда хәзер сөтне миңа бирә дип уйлыйм инде ди. Хәер ди, нәрсә, сөтне ал да эчереп чык дип әйтте ди. Хәй, тагын уйлый бит инде, эчереп монда бу савытны эчереп чыксам, алар ач, может мин аларга караганда да ач, әйме. Менә шушындый җәмәгать хәзер ихтияр кеше, әйме, ихтияр кеше. Кешедә бу бит әле сен җәмәгать сөт. Хәзер дип берсенә бирдем, теге эчә, алып икенчесенә бирәм, өченчесенә, дүртенчесенә, бишенчесенә шулай иттереп эчереп чыкты. Һәм тегеләр эчеп туйганнан соң җәмәгать бу савытта сөт бетми. Беләсезме, нәрсәдә мин әйткән идем, бәрәкәт дип әйме. Пәйгамбәребезнең кулындагы сөт бәрәкәтлегә әйләнгән. Бу ни хәтле кеше эчеп, аны бит бер кеше дә эчеп бетерә ала бит инде бер савыттагы суны, сөтне. Ә монда әле һаман сөт бар. Миңа эй Әбу Хурайра дип әйтте ди. Сен эч дип әйтте ди, хәер, бөтенесе эчкәч. Әбу Хурайра шатлана инде, миңа да калды бит монда дип. Әбу Хурайра эчә. Эчә дә тукты, эч дип әйтә ди миңа ди. Тагын эчәм ди. Эчеп туктым да эч дип әйтә ди, тагын эчәм ди. Хәзер туктадым да ди, Аллаһ илчесе әйтә ди, эй Әбу Хурайра дип әйтте ди. Эч дигәннән соң, эй Аллаһ илчесе дигән. Сине вәлләзи бәъәсәкә бил-хак, сине хаклык белән, Коръән белән җибәргән Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, минем эчемдә урын юк дип әйтте ди. Бу бит инде тутырган була бит инде, әйме? Тутырган. Минем эчемдә урын юк дип әйтә. Ант итеп әйтә бит ул. Ул бит инде ач итеп бит инде, һәм дә урыны калмады. Шуннан соң ул калды, алды да ди, калганын ди үзе эчеп бетерде ди. Шушы савыттагы стакан дип әйтәгәндә. Шушы савыттагы сөтне калганын үзе эчеп бетерде ди. Менә җәмәгать монда нинди Пәйгамбәребезнең мәрхәмәтлелеге, әйме, мәрхәмәтлелеге. Ул менә садака килсә, ул аларны башкаларга бирә торган булган. Бүләк дип китерсәләр, үзе дә ашый торган булган, һәм бүтәннәр белән дә бүлешә торган булган. Сез беләсез бит инде, Пәйгамбәребезгә һәм аның Пәйгамбәребезнең нәселенә садака алырга ярамый. Аллаһ Тәгалә тыйган. Ул сорый торган булган, бу бүләкме, бу садакамы? Садака булса, алып баргыта, аяғын алып куя, һәм бүләк булса, ашый торган була. Һәм ул аны җәмәгать бүлешә торган була. Һәм монда тагын нәрсә, без бит инде менә мөселман кардәшләр, берәребез берәр савыттан эчсә, мәсәлән, анырга әгәр бирсәләр, хәзер савытны икенче ягы белән әйләндерү гадәте бар бит инде, әйме? Кайсы сырыйлар әле, кайсы ягыннан ичтең? Бу ягыннанмы, теге ягыннанмы? Ул теге ягыннан ичкән булса инде, ул бу яктан ичәргә тырыша инде. Анда карап торганнармы, юкмы? Моннан мөселманнар нәҗис түгел дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ну, җирәнмәскә. Юк, ул инде таләп түгел, обязательно менә шулай кеше ичкән яктан ич дигән сүз түгел инде, ләкин мөселманнар нәҗис түгел дигәнне аңлата. Анда бит инде ничә 20-30 кеше ичеп чыга бит инде ул сөтне. Әбу Хурайра да ичә, Пәйгамбәребез дә ичә. Барып кырыйларын сөртеп килмәгән. Менә җәмәгать аннары шул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Гайша радиллаһу анһа ничек яратканлыгын, менә мәхәббәт нәрсә ул дип теге сораган вакытта, әйме. Ул менә Гайша итне каба, әйме, бер сөяктән мәсәлән, әйме. Ул менә шушы ул капкан җирдән каба торган булган. Ул капкан урыннан каба торган булган. Бер савыттан эчсә, ул нәк менә шушы аның капкан җиреннән авызын куеп эчә торган булган. Ягъни бу инде нәрсәне аңлады, бу мәхәббәт кешене шундый якын итү, яратуның галәмәте икәнлеген күрсәтә.
Менә шушындый җәмәгать Әбу Һурайра белән булган хәл менә бу. Монда бу хадистән бик күп файдалар алып була. Һәм сорыйлар, ул менә тутырган ни ул эштән берен генә. Ләкин җәмәгать монда бу ач кеше турында сүз бара. Галимнәр әйтәләр, әз генә, әгәр дә инде бик сирәк кенә булса, ачлык вакытында инде ашарга ярый. Ашарга ярый. Ләкин гел түгел. Ләкин аннары икенче ягы да бар. Бу бит сөт. Сөт ул җиңел ризык бит инде. Ул бит легко усваиваемый бит инде.Ул бит ит түгел, шулай бит. Ит булса, мәсәлән, бик кат тутырып куйсаң, ул авыр ризык. Бу сөт. Шуңа күрә җәмәгать бу әйбер белән теге бу хадис каршы килми инде. Әбу Һурайра менә туйгынчы эчкән бит дип әйтеп. Менә бу хадис, Әбу Һурайра белән булган хадис инде бик күп нәрсәне аңлата. Бәрәкәт. Бәрәкәт. Гомумән Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк бәрәкәтне. Син әз генә ашарга мөмкинсең. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсә, ул сиңа ул ризыкны әллә нинди ризыклар белән алмаштыра. Иң мөһиме Аллаһ Тәгаләне искә алырга. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, Аллаһ Тәгаләнең исеме әйтелмичә суелган хайван итен ашамагыз дигән бит, әйме? Аллаһ Тәгаләнең исеме инде бәрәкәтле. Тәбәрак исму раббика зул җалали вал икрам. Синең Раббың Аллаһ Тәгаләнең исеме ди бәрәкәтле ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Бәрәкәт. Коръан бәрәкәтле. Намаз бәрәкәт. Аллаһ Тәгаләнең исеме бәрәкәт. Гомумән Аллаһ Тәгалә белән бәйле булган әйберләр бәрәкәтле була. Ризыгыбыз бәрәкәтле булсын өчен. Ләкин җәмәгать кеше бу хадис белән инде нәфесен тыярга да өйрәнә. Менә хәзер кеше ашый, ашаган вакытында. Менә хәзер әз генә ашасам, тагын ашасам туяр кебек, әйме? Менә шушындый вакытта ул туктаса ашаудан. Менә сынап карагыз. Менә тагын әз генә менә добавка кирәк. Ләкин син туктыйсың шул вакытта. Туктыйсың да бираздан син тукланганыңны беләсең. Чөнки бит әле ул синең эшкәртелмәгән, шулай бит. Эшкәртелмәгән. Әле ул таралмаган, әле синең организм буйлап. Менә шул вакытта туклык хисе барлыкка килә кешедә. Ләкин без инде әле шушындый момент килеп җиткәнче әле һаман ашауны дәвам итәбез икән, без ашказаныбызга зыян салабыз. Зур айтабыз гына түгел, анда инде бу бик каты без аны көчәндерергә мәҗбүр иткән булабыз инде, ашказаны. Шуңа күрә бу ашказаны кешенең иң начар савыт дип әйткән Пәйгамбәрбез аны саллаллаһу алейхи ва саллям. Иң начар савыт. Менә тагы шундый хадис бар, җәмәгать, ул безнең хәзерге заман туңга туры килә торган һәм ахыр заман галәмәтләрен күрсәтә торган хадис ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан Әбу Умама дигән сахаба тапшыра. Бу хадисне имам Ат-Табарани китерә. Хадис сахих. Менә нәрсә дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шушы хадис белән тәмамларбыз инде иншаллаһ дәресне. Сәякуну риҗалун мин уммати яъкулуна алван ат-таам. Минем өммәтемдә ди шушындый кешеләр булыр. Монда риҗал дигән инде ирләр дип әйтелсә дә, монда кешеләр булыр. Кешеләр дип әйтелә инде ул. Минем өммәтемнән төрле төстә булган ризыкларны ашарлар ди. Төрле генә түгел, төрле төстә булган ризыкларны ашарлар. Минем өммәтемнән шундый кешеләр булыр ди. Ва яшрабуна алван аш-шараб, һәм төрле төстәге эчемлекләрне эчәрләр ул вакытта ди. Ва ялбасуна алван ас-сияб, һәм төрле төстәге киемнәр киерләр ди. Төрле төстәге киемнәрне киерләр. Ва яташаддакуна фил калам, һәм сөйләгән вакытларында ди шапырынып кешеләрне кимсетеп
kimsetken halde tekebbirlik bilen di sileşirlerdi. Şuşunday sileşүүлerinden şolay bilinirdi alarının. Fe ulaike şiraru ümmeti. Minim ümmetimdeki en naçar halık şulardı. Minim ümmetimdeki en naçar halık şulardı. Anlaşılar mı cemaat? Türlü tistegi riziklarını aşarlar. Türlü tistegi. Nindigine rizik yok bitinde hazır. Nindi türlü tiste. Hem nindigine motor tışçalarga, tege abyortkalarga, mesela konfetlarını gana koraysın evet. Nindigine kibit kekine jimildep tura ol. Ayrım bir konfet addyılı evet. Bütün hazır bizim de andan irinç gireriz, sayla veririz eymi. Bosun aşağına yugalı, bosun aşamada gele ağız etmedik deyip. Olar di aşarlar di türlü tistegi riziklarını di hem türlü tistegi içimliklerini içerlerdi. Hem türlü tistegi kiyimler giyirlerdi. Ne cemaat bütün eybirler de var bizden hazır. Mene şu etken mene şu hadisteki eybirler bütünüsü var. Ol şifanyerda mene. Min ana etkenim de var indi. Ol kiyim hazır biz alarını zdavat etip de bitir almıyoruz hatta. Hatta hazır alarını almıyorlar. Bu bağlar irtana da almıyorlar hazır. Muhtajlarını ol hazır ol onları baştan şurmağa mene teginde iske onlarısın koya tağın munça başına tağın koyadır. Bütün jerde kiyim, bütün jerde kiyim. Hem her bir merapriyatiga bir kiyim kerek. Bigrek de indi hatın kızlarga indi. Men mana nikahga kiydim, bosun toyga kiydim, bosun tegoşga kiygen, mana kiydim, mana kurdiler bitinde. Mana bitinde kiygen edim. Mana kiyimlerini de cemaat hazır nerseçen rizik şekillinde. Rizik şekilli, aşıtırgan eybirler şekilli kiyimlerini de kişiler almaştıralar nersege toyganga köre prost. Tuzganga köre tugul, pişilgenge köre tugul, sütilgenge köre tugul, toyganga köre almaştıralar. Mene Kur'an'da şunda ayet var bitinde. Aşağız işigiz hem nersede? İsraf etmegiz. Nerse degen söz israf? Yok, o faydalanırga degen söz tugul o. İsraf it ve la tusrifu ol çikten çıkmağız degen söz. Çikten çıkmağız. Mene her bir ayberinin çiki var. Mene şu çikten çıkmağız. Ve la tusrifu artığın kılanmak. Aşağız işigiz artığın aşamağız dey. Allah Teala. Mene ikinci bir ayetkine getirem anlatır için. Allah Teala ite ve la taqtulu nefselleti harramallahu illa bil hak. Kişini ötürmegiz dey. Eğer dedi o kişini ötürege hakkınız bulmasa dey. Yani mesela kazin var bitin değil mi? O kişini ötürgen gayipsizge o kişinin üçün ötürege degen bitin Allah Teala değil mi? Hazır nerse de beyte. Ve men qutile mazlumen eğer de bir kişi de haksızga ötürüldiyken de fakat cealna li velihi sultanın biz de onun de ötürülgen kişinin de hocasına de tuğanına şunda vlast birdik de onlarga de hak onun hakkı var de o kişi ötürgen kişinin özünü ötürege de ve men qutile mazlumen fakat cealna li velihi sultanın hemeyte fela yusrif fil katil qaragız ve fela yusrif lakin de ötürgen vakitte de israf etmesin. Ötürgen kişinin üzerine ötürsün. Tağın istep 3 alıp tağın birersini ötürmesin. Artıka gitmesin de. Anlaşıldı mı? Mene bu cemaat israf etinin mağnası. İsraf. Artığın kılanu. Mesela bölmede mında oturasın, tege bölmede ot yana. Ol artık oşu. Artıka gitken. Senin yerge kimin var? Tağın sen aldın, o senin üstele, şifanyerin tuldu, gardırobun tuldu, teginde koya iterge bilmeysin onları. Bu israf. Vakıtında israf. Aşağın rizikinde israf. Aşağıdın içten, tağın kızıgı oturasın. Neyse, küs tuymağın. Bu israf indi hazır.
Allah Teala нәрсә ди şu аятның ахырында? İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah Teala yaratmый israf итүчеләрне ди. Хәзер Allah Teala яратмагач нәрсә эшли инде? Әйбәтме ул юкмы Allah Teala яратмаса? Начар, ул бик начар. Әгәр Allah Teala яратмаса, ул бик начар әйбер. Ул анарга яратмаса, ул ачулана анарга газап бирә, аның тормышын бәрәкәтле итми. Шуңа күрә бу бәйле, менә бу әйбер белән бик нык. Шуңа күрә җәмәгать инде бу ризыкланган вакытта Allah Teala биргән нигъмәтләрне ашауда, ул бит инде ашау гынаһлы әйбер түгел, ләкин димәк артыгын ашау ул кешегә файда китерә торган әйбер түгел. Менә бу шушындый хадис булды. Бу хадисне язып Имам Ахмед, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маҗа шушы хадисләрне риваят кылучылар китерә. وقال الترمذي حديث حسن, яхшы хадис дип әйткән. Имам Ат-Тирмизи әйткән яхшы хадис дип. Бу хадисне димәк Имам Ахмед, Тирмизи, Насаи, Ибн Маҗа риваят кылганнар һәм Тирмизи әйткән нәрсә дигән? Хадисун хасан, яхшы хадис дигән. Ягъни цепочкасы яхшы дип әйткән. Менә бу шушындый хадис инде күбрәк булды инде бүген. Ләкин уйлыйм, Аллаһ Теала барыбызга да файдалы кылар иншаллаһ. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк.